Iyang okay buni ponarok so kalam kon po beyu wan kui sanan kan ko wan ku sab magligan na nalag na kanye wan ku gayong kabna karyang kabna wan ku speaker yang songo kusene takan chorus wan ku songo mula balap o yang songo bungan chorus wan ku sab ma chonwe sang cha pungilap den lang ka tungan manan ranwat program Ushun Rahn play pa station bang ka se automen police blotter o pins hira malaw kay mo kanang chonwe yan ka kung ragachin kubura mo yung chapita auto police blotter na siyang bungat ni isu ni payon July riyagat reza kayo ediyat ka arrested ki kawanabag tension flason arrested ki subaw chinchang agwaranan sa puno ng wipakan Francisco Tisan arrested ki kawanabag o bil chungala sa kawaway wasa silipon ng wipakan Alvin Joseph arrested ki kawanabag o bil chungala sa kawaway wasa silipon ng wipakan no July 1 yachir managap men ma arrested Orden Fred arrested ki kawanabag no July issue riyakitri sa kayo yachiraga ma arrested Alex Kambet arrested ki kawanabag o bil chungala sa kawaway panang insomba Habli Albert arrested ki sugaw chinchanga koran ng sap konan ng wipakan Soja etchungal tribal relation niyan so met changa koran ng sap niyan soja bilkatiya nagta met chungala sa kawaway Tami pa na siya sa kawaway yung changa koran ng sap konan ng wipakan No 1 July yachiraikan may arrested Alvin Paul arrested ki chungala sa kawaway panang insomba Akwina Cooper Thomas chungala sa kawaway o kawanabag ni isu ni tuaw en July yachiraikan may pachawan arrested Kamilin Sam arrested ki subaw chinchanga koran sa puno ng wipakan Romalia Kilmete arrested ki subaw chinchanga koran sa puno ng wipakan o bilkatiya nagta may bil mi pa ni chokun sa kawaway changa koran sa puno ng wipakan o Francis Johnny arrested ki peyang amen mas choro ni July isak yachiraikan may pachawan arrested CJ Carl arrested ki mi pa ni chokun sa kawaway changa koran sa puno ng wipakan Aidan Lawrence arrested ki chungala sa kawaway panang Sombar Lebron Entor Seyola arrested ki chungala sa kawaway panang Sombar Derek Benjamin arrested ki chungala sa kawaway panang Sombar Hiroshi Obet arrested ki kawanabag Melchor Joseph arrested ki sugaw chinchang akonan ng sakponan buwipagan ni isa kayo July managap men may bil arrested at the Swiner Sokan arrested ki ni bali chokun sa kawaway o changa koran ng sakponan ng wipagan ni isa silun July Israel kan may pachawan arrested Alfred Alens arrested ki kawanabag Anthony Aram arrested ki sugaw chinchanga koran ng sakponan ng wipagan Benjamin Moses arrested ki kawanabag Israel kan ma-arrested sang ni July payo nalitong ni July Isak silu Mayang kajaman o John Way Karusian na chungalan gusto sama pachawan o wala patpachabunan ng wipagan Pagpakuyawi at may lang kasi kamagat stosap catch Miyes tagargay pachawan public safety o EPA pachawan na ngayon stosap catch Masibang kamagat muna na limaw mas tigargan pachoyan a citation ba ni suong armas me Januaran kita chungalan gusto sa ko Pilaw mayang kajaman o John Way Ranwatch Sompir ban PDM ni sa limaw Ranwatch ban PDM Pompey Puan wato kay Ryan ben Pompey kan machangalar lagi and pilaw sansanang John Way masocho may armas and pachawan na armas pukat may kasali socho libilipil iche sinchungal may ta o esto may ragak chuang Ryan now Ryan kapati isang ng quarantine Pagpakuyaw yung wipagan Menen Ryan kan maganda ito success o makarani wasa mo quarantine niya may tenon kailang wasakso o sumawat metor to o esto ko na may kakombal wasaw o may tabano ali di sumawat sang na mas pukat ma iray pachawan chungalan gi may image magunang sansan ng John Way Leo ka prayang at chungal
Kapangalangan ng fisak sa iyo, puweki men kabesa mira ikan pacawan tanan wewe pacanan radio kanan Bombay, Facebook, public safety, mulian public safety uya chawal kapangalangan ng fisak sa iyo. Piluya chawal pagpag pang production way amelen kala po soko ragadjun kupra o sa paluwach po tatawag taon na bag ang kakin puita chay koros ang kakin sabulman ki chajuan ki ona bag o malilay po pipi sarawach ay match megay sagat chual sagartan ranwach kalangan kubur korosya kasilenya